Эдем шыби. Камранда да менрен келетші. Чуваш патшалық драма театры уды уйген уникемешінде кураганзене шенеліқпе тіліндерді. Республика пушлықын гранжибе Василий Иванов, шамрық режиссер, шин пурныжы ятлы мистикалы драмана халық умнегаларжы. На Леонид Андреевын пьесыдыр хадерлене. Ага силен умра, эдем пурныжы евге. Хыйын чөксін бұшламышыбе, тада чөксін бішібе. Шулым жине бағыр, ку эдем пурныжы. Эдем пурныжы де жак шулым бегех, керек мінле вғытрада сүйінме бұлдарать. Пурнышри еврлық семшінна шапса хушымада, чуна жерплетмеде бұлдарашы. Шин бурныжыдыр шыбех, терлі вайзе мон ереда вра жүреші. Анжақта шин курмась пулинде гужибе, туять вал. Тебір жүхне вот хиріште гаймадырать, тебір жүхне варжатте, тебір жүхне тавызы махи дегалама бұлдарать. Шак түрлі візене спектакльде кардиксем галаплашы. Візем шинын пурнышінде пілдерішлі пулымзем чухне келеші. Самахран хирары мадя журатны чухне. Ибир пиликсемер тавлажат пыр, перегалат вилетте, тепрегал шурадать вылдит, вилет, шурадать, ибир тавлажат пыр. Хамбарда білмес бір мескер болса дұғайд, но вот тавлажат бір ебір. Евір шинжа бенедат сабама. Онда бұл шуралат те, кайран вилет, хош вағытыра ұн шуралмала, хош вағытыра вилмеліне, бізем хыземде білмеші. Бұл мүлі пұрнышқы шавын бат нелсі жидерет. Шин бітқа бұл білзе дырзақ, ажана шурадат, ажа бұл билет бұр бірек. Білзе дырзақ шурадат бар. Бұл билесіне білзе дырзақ бұрде билме журалат бар. Пьесіде шамы жиден. Шин пурныжы спектакль «Мистикала драма». Теп сценарзине Евгений Урдюков, па Светлана Лукьянова галаплаще. Везен ядиземге жук. Шин дада арым. Кунда Леонид Андреев ширзагдартна манжуғыш паяп шутладып бір жинна гнамар бәдім шинзене, тенжере бәдім шинзене, ман сценары вылять бәдім шинзене. Шамба ятне памандев шутладып. Шамбек врыслағызан философия биде пызык нумай шагында. Эдем. Шине спектакле гурма йышлын келіне, залара бір пужы орында жүк. Шапла жанр землі спектакль земшін кураган тузықланы ағыртнех. Залари кашны жинах эдемре хыне жырары дейін. Шин бұрнышне чынны бек тірізек кыдардайшы шамрық чүкне шинзем. Укшазыр, выжылы бұрынны де бұлны. Бірде студент чүкне выжылы тұдылы бұрынны. Уянланны шемен, укшалы денгелі бұлны шемен. Пызык капмар шүртоны хышын. Үтізене ұтлақ палашын деймар. Ибір шербірайын жейін, давшқасы елін жейін. Кейдеші спектакль. Потому что хирарам бурны жинжень, мэлля журадать, мэлля дивырлық семында, мэлля бурнашы, күржізембе мэлля бурны, туслы бурны. Самый главный күржізем болысты бір-бірне. Леонид Андреев пьесына ширымыш әмір бұшламыжындек ширына. Выляза иліне Чуваш республикин пушлакин гранжибыт ларах тум дерешлене, кирлі хайдер хедердуянна. Спектакль пиде онышло, и спасибо режиссер Зене, художник Сыне, костюм зампиде вейладуна. Спектакль бұны вғытыра кураганзем пилік худ. Вежінже вара тұрзақ чилайчен алы жупрыш. Куернере Чуваш драма театринже сезон хубынать. Эпинь шин пурныжы спектакле шене сезонда шеш курма бұлі.